Ikaze nanone kuri mwe mudukurikira hano kuri Juri TV. Amahoro y'Imana nabane nawe. Niba uri mushyashya ukaba utarakoze subscribe no usaba kubikora n'akajambo k'umukara kanditse mu cyongereza cya sabone mu gifaransa, akanda kunzogera ibiri ku ruhande kugira ngo ujye uri update igihe cyose na produce video nshyashya. Ni Katness nk'ibisanzwe. Ikaze mu nkuru y'uyu munsi. Ian Kigenza Kagame mu mwambaro utamenyerewe na benshi wa CTU wacicikanye cyane ku mbuga nkoranyambaga mu gihe habaga umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu nyubako ya BK Arena i Remera tariki 7 z'ukwa 2024. Nibwo Kapiteni Ian Kagame yafashwe amafoto abiri amugaragaza mu mwambaro w'ubururu bwirabura cyane usa n'umwambaro wa polisi y'u Rwanda. Uyu si umwambaro wa polisi nk'uko byakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Uyu ni umwambaro w'abajipe bahawe imyitozo irenze mu bijyanye no guhangana n'inkozi z'ibibi zahisemo kwiyegurira imitima mitindi yabo mu mwambaro w'ubuhebe. Umusore w'intarumika wa CTU nta hantu ikihebe cyamucikira mu gihe yabonye neza ko gishaka gusagarira umukuru w'igihugu. Aba aho uzababona. Uru rwego rufite imyitozo idasanzwe ya gisirikare benshi bitirira polisi mu biganza bya CG Felix Ntamahoranye. Aha harimo kwibeshya kuko ni abasore n'inkumi za Special Operations Forces babarizwa mu biganza bya Major General Ruki Karusisi kuva mu Bigogwe ukinjira mu mujyi wa Kigali muri Camp Barracks. Wakibaza uti Special Forces zihuriye he na Republican Guard na CTU kudakora imirimo imwe na gato ndetse naho bahuriye? CTU bisobanuye Counter Terrorist Unit nk'uko tubibona ku ngofero no ku mufuka w'ishati ku kuboko kw'iburyo. Iri ni itsinda ryihariye rya gisirikare ryo kurwanya ibyihebe n'ibikorwa byapanzwe by'iterabwoba ndetse n'ibibishamikiyeho bishobora kuba imbarutso yo guhungabanya umutekano w'igihugu. Aha n'ababitiranye itsinda rya CTU n'itsinda rya polisi ryitwa Counter Terrorism and Intelligence Wing. Biratandukanye rwose. Uyu mutwe wa polisi wo ushinzwe kurwanya ibikorwa by'iterabwoba n'imigambi bishamikiyeho ndetse ikaba inakora ubutasi cyangwa iperereza. Abo uzasanga bakorera imyitozo yabo i Mayange mu kigo cya polisi ya CTTCM Counter Terrorism Training Center Mayange. Iki ni ikigo kimaze imyaka 11 kuva mu 2013 zikora inshingano zo kwigisha abasore n'inkumi mu mutwe wa polisi wihariye Special Forces abarwanya ibikorwa by'iterabwoba no gukora ubutasi ndetse natangirwa amasomo yihariye w'umwuga wa gipolisi. Umutwe wa Counter Terrorist Unity ushinzwe kurwanya ibyihebe byitwaje intwaro cyangwa ibishamikiye ku ntwaro bifite gahunda yo kudobya cyangwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Abakenshi uzabasanga ahantu hateraniye abayobozi bakuru b'ibihugu mu gusaka ko nta ntwaro yinjira aho bahuriye mu buryo butazwi. SOF Special Operations Forces itsinda rya gisirikare ridasanzwe ritumwaho rukomeye mu bikorwa bya gisirikare. Iri ifite ibirindiro mu kigo giherereye mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba. Iri tsinda rya CTU ryahoze ribarizwa muri SOF ndetse rinatorezwa muri iki kigo cya gisirikare cya Bigogwe. Byaje gutandukanwa nuko iri tsinda ryaje gufata icyicaro mu kigo cya gisirikare cya Kami. CTU nubwo yabaye igice cyihariye ukwacyo iracyari mu biganza bya Major General Ruki Karusisi nka boss mukuru ureberera ibikorwa bya SOF na CTU Republic Guard abajepe abarinda umutekano w'umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bakuru mu gihugu. Yo ifite inshingano zo kurinda abakuru b'igihugu gusa. Aho baherereye hose ntabwo abajepe bafite inshingano zo kurinda ubusugire n'umutekano w'igihugu nk'uko biri mu nshingano za RDF. Niyo mpamvu ku myambaro yabo y'abajepe utazasangaho ijambo RDF nk'uko urisanga ku myambaro y'abandi basirikare b'u Rwanda. Aba uzasanga handitseho RG. Bemerewe koherezwa ku rugamba aho rukomeye n'umugaba mukuru w'ikirenga Perezida.
bitandukanye n'abandi boherezwa n'umugaba mukuru w'ingabo. Abo uzasanga bakorera imyitozo yabo i Mayange mu kigo cya polisi ya CTTCM Counter Terrorism Training Center Mayange. Iki ni ikigo kimaze imyaka 11 kuva mu 2013 zikora inshingano zo kwigisha abasore n'inkumi mu mutwe wa polisi wihariye Special Forces, abarwanya ibikorwa by'iterabwoba no gukora ubutasi, ndetse hanatangirwa amasomo yihariye w'umwuga wa gipolisi. Umutwe wa Counter Terrorist Unity ushinzwe kurwanya ibyihebe byitwaje intwaro cyangwa ibishamikiye ku ntwaro bifite gahunda yo kudobya cyangwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Abakenshi uzabasanga ahantu hateraniye abayobozi bakuru b'ibihugu mu gusaka ko nta ntwaro yinjira aho bahuriye mu buryo butazwi. SOF Special Operations Forces, itsinda rya gisirikare ridasanzwe ritumwaho rukomeye mu bikorwa bya gisirikare. Iri ifite ibirindiro mu kigo giherereye mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba. Iri tsinda rya CTU ryahoze ribarizwa muri SOF ndetse rinatorezwa muri iki kigo cya gisirikare cya Bigogwe. Byaje gutandukanwa n'uko iri tsinda ryaje gufata icyicaro mu kigo cya gisirikare cya Kami. CTU nubwo yabaye igice cyihariye ukwacyo, iracyari mu biganza bya Major General Lucky Karusisi nka boss mukuru ureberera ibikorwa bya SOF na CTU Republic Guard, abajepe abarinda umutekano w'umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bakuru mu gihugu. Yo ifite inshingano zo kurinda abakuru b'igihugu gusa. Aho baherereye hose ntabwo abajepe bafite inshingano zo kurinda ubusugire n'umutekano w'igihugu nk'uko biri mu nshingano za RDF. Niyo mpamvu ku myambaro yabo y'abajepe utazasangaho ijambo RDF nk'uko urisanga ku myambaro y'abandi basirikare b'u Rwanda. Aba uzasanga handitseho RG. Bemerewe koherezwa ku rugamba aho rukomeye n'umugaba mukuru w'ikirenga Perezida, bitandukanye n'abandi boherezwa n'umugaba mukuru w'ingabo.